bonke nje zonke igaba zethu zomkhonto siphinde futhi sihloniphe amakhosi akhona, sihloniphe nabelaphi bomdabu bakhona, ebese sihlonipha wonke okhona okanye nathi namhlanje njengoba sikhumbula leli qhawe esikhathini esenza omunye umlando eSouth Africa. Sibonga kakhulu ukuthi sikwazile ukuthi sibe khona sonke ngala, sikwazi ukuzokhumbula leli qhawe. Ekseni siqale kuleli jele elaqeda abantu libulala abantu bakithi abamnyama. Izibonakaliso ezikhona lapha kulela jele esisodongweni lapho khona abantu bakithi abaningi abanqunywa intambo. Munye kuphela umlungu esimbonile kulaba esibabone lapha. Mhlawumbe ngoba bekunoqembu oludala ukuthiwa solwaze lwathi ucisha, mhlawumbe bakhona nalapha asazi. Kodwa munye simbonile nesixoxele indaba ngaye ukuthi wayemhlophe wajoin ANC underground, wayesebenzele ANC, bathi abelungu uma bezwa lokho bambamba bambona ukuthi ufanele ukuthi agweje intambo wafa engazange abulale umuntu. Esivakashele lapha ngoba sifuna ukukhumbula lensizwa yalapha eSouth Africa eyiqhawe ngendlela esimanga phakathi kwamaqhawe amaningi. Sikwenze lokho ngezizathu ezibaleke kakhulu ngoba ukubonakala ukuthi inkululeko yethu ayikafike ekugcineni kusenze sonke esilwela inkululeko sibone ukuthi sisesebenzimeni. Uma izinto zinje, uma uyindoda wakhile kulabo abakholelwayo kwabadala, kuyekhulunywa nabadala ukuthiwe sincedeni lapho sibhekene nempi. Besenza lokho-ke namhlanje kuleli qhawe lethu eladuma kakhulu ngezinto ezimbalwa ngokuthi kwakuyisosha elalingane kunawo wonke amasosha, kwakuyisosha elikhaliphile elinesibindi, kwakunesosha elinganqeni lutho, kwakunesosha elalazi ukuthi lajoyinelani. Lokho kutholakala emazwini akhe ngenkathi ebuzwa ukuthi ufisani njengoba esegwetshe intambo njena nawo. Wayesesha amagama amaningi esiwaziyo sonke ukuthi ufisa ukuthi kube njani. Amagama ashiwo lensizwa ayemakhulu ngendlela eyisimanga. Uma walinganisa namagama ayishiwo abahola abadala uMandela, indlela ayibonisa ngayo ukuzimisela kwakhe ukuthi thina njemnyama sizikhulule. Ilanga-ke leli elikhulu lokuthi simbungaze, simkhumbule, simcele futhi ukuthi asisize kulolu takade esibhekene nalo lokukhulula umuntu omnyama. Hayi ukuthi waye yilona sosha kuphela, maningi amasosha ayikhona, maningi awasala empini, namanje asekhona ayikhona kanye nayo. Sengathi ulethi ilanga nje, ulethi isambulo. Ngiyabonga mfana kithi, ngiyabonga. Lokhu ukuthi kube khona ukuhlangana kwemoya phakathi kwethu kanye nomndeni waleli qhawe kuyinto ekhulumayo ngoba kuyasibonisa ukuthi sifike lapho khona singasathandi ukuthi ngisho inkululeko noma ibe khona ayiphelelanga, sisahlupheka namanje. Futhi mhlawumbe ukuhlupheka sekwandile ukunoma kunciphe ngendlela ethile. Indlela emnyama-ke njengoba iphelele ingaka nje ithi ngeke kuze kube sekugcineni sihlupheka. Ingakho-ke sithe leli langa ake silikhumbule nje ngokugcwele okuthe swi. Jabula kakhulu ukuthi sifikile ngobuningi bethu. Esikwenzayo kwamanje ukuthi sifuna ukukhululeka ngokupheleleyo. Asiceli, siyakufuna kube la. Sikusho lokhu ngoba indlela esaphethwe ngayo ihluke kancane kule ndlela sasiphethwe ngaphambi kokuthi kuthiwe sikhululekile. Ikhulumi seyikhulumilela zase zithinta enye into eyabe isifundo sokuthi thina asikakhululeki. Namzukwane uhulumeni wethu lo esazi ukuthi wakhulula isizwe wenza umhlola
uma bethola ukuthi kube khona omunye wethu uphikisane nabameli awunothi nabameli namajaji ase endaweni yokugcina ngci othi uma usugwetshe wona awusakwazi ukuya kwendawo abopho omunye umfo wala ambize enkantolo ngendlela erong wayesethi ke lo mfo la ngoba wayazi ukuthi sikhululekile kunento esibizwa kuthiwa abantu abakhululekileyo lapha eSouth Africa abasathintwa njengoba bethintwa kuqala sacindezela ubuqiniso sebuyahlonishwa eSouth Africa kusho abantu ikakhulukazi ifundiswa zomthetho base bethi lo munye umfo unecala engenalo wasethi ngeke inkantolo ngoba kudlalwa ngayo athukuthela laba bantu abanikeza umthetho bathukuthela baganano wabo baze bavumelana bengamajaji bebaningi ukuthi ake siwephula umthetho ngoba usedelelile lo simbophe njalo wathi lo mfo ngazwa ingene yini wathi ngeke ngize enkantolo manifuna ukungibopha ngakwenza ngikwenza ngoba babe ngenzi umthetho kwase kuthiwa ke akagwetshwe njalo bambiza ngegama senimkhohlwa nje ubani umfo bambiza ngegama bathi kufanele ukuthi ayodonsa ejele iminyaka serious kwathi yena hayi bihlale ekhaya lakhe akakazabe nacala nje lelizwe lethu esalikhulula nokuthiwa liphethwe uhulumeni obhekele inhlupheko yabantu abamnyama benza isimanga bahlomisa amaphoyisa kulo lonke izwe ukuthi lilandele umuntu eyedwa nje engaphethe ngisho ukuthi kametshisi eyedwa nje kwathiwa kalandwe kwaqhamuka amaphoyisa kwaqhamuka yonke into kwaqhumka amahlathi wayesethi ke lo mfo ngoba ebona ukuthi yisu leli lokubulala abantu bakithi bafuna ukuba kube khona lento ebizwa kuthiwa yini konje leli abantu befaba abaningi masaka elinye igama kuthiwa yini I think so. I think so. Kodwa liphelele nje kahle. Phela ni genocide. No. Uqinisile nonke ngiqinisile ke ngiqinisile. Kodwa lasisho ngathi wathi lo mfo nangivikela ukuthi ungabi nendawo lapho kwafa abantu abaningi nami lapho engangiyofa khona ngathi akufuneki siphinde sibe nento esizoyibiza ngokuthi thwayini konje iphile ngegama elingashongo ngathi angayizwa kahle ngiyakwazile amanye kuzothiwa inkandla massacre kwakuzosho njalo kwaphela kwakulanda umuntu lapho enkandla labantu ababezofela khona yithi sazibonelela ukuthi la sobulawa la lo mfoke wasethi nongcono ukusindisa abantu ngiyodonsa ejele wadonsa iqale engenalo impela bamdonsisa nje ifreedom ke leyo le esikhuluma ngayo sithi ayiphelelanga ngoba ezweni elinedemocracy elinefreedom yayingeke yenzeke lona abekho abantu abathi ngokuzonda umuntu noma abantu ebese bemema amaphoyisa abawahlomise ngayo yonke indlela ukuthi ngoba bayobulawa bangagcina lapho ngoba indle emnyama yathukuthela yama ngenyama bathi noma ngasebona laba balapha enkandla asibabulala kwaphela abantu angiboni ukuthi ukhona umuntu ongathi sikhululekile thina abantu abamnyama siyabusa kube kusekhona into enjengalezi ezenzekayo kwacacela noma ubani nobe ngaboni ngoba abanye babebona abanye babengasaboni yikho lokho kwenza ukuthi kube khona ukucabanga ukuthi sokwenza njani uma kunje so ivumela yini lento ukuthi siphinde sicindezelwe sekuthiwa sakhululeka na ukuthi ke sinenhliziyo ezinhle ngoba siyixoxe kakhulu leyo ndaba siyibone ngathi hayi nje mhlawumbe futhi singayixoxi kakhulu ngoba sekwewa abakithi asebesiphethe siyokhumbula sonke ukuthi ngenkathi sekuvulelwa amaphoyisa namasosha kwakhishwa yonke inhlobo esibhame khona le phezulu kwahlonywa sengathithi ile yampi yakudala ongayaziyo oyizwa ngendaba
sikhishwa insizwa lapha ephethizwe okufanele ukuthi sithande isivikele yenze konke kodwa yakhipha impi sengathi koliwe impilo kude into eyayisho ukuthi ke thina nje emnyama zikakhululeki eqinisweni kwakuyisibonakaliso leso yilokho kokwalindela ukuthi eyigigabeni ezibe khona kufika isikhathi lapho esithi khona no lo mbutho wethu owafelwa amaqhawe ahlala emajele iminyaka ngeminyaka ahlala ngaphandle iminyaka ngeminyaka afela empini kukhona abangayinakile lento ngisho uhulumeni wethu impela lo esithi ngowethu uye lo obese sijaha kusho ukuthi impilo yethu ibisincike kule yanto yayikhona kanti kusathiwa kukhona iapartheid bekungasekho ukuthi ungahlala uhlale nje uthi sengiyobona ngokudutshulwa noma ngokugwazwa noma ngokwenziwana iyo lenza ukuthi sibone ukuthi indle emnyama isukuma ngenyawo njengoba yasukuma nakuqala ikhulule izwe lakithi sikhulule sonke kubalulekile ukuthi sikukhumbule lokho ikakhulukazi ngoba hayi ukuthi inkululeko lesayicela sathi siphela inkululeko sayilwela kwachitheka igazi akuyona into encane leyo asikwazi ukuthi amaqhawe akithi asale empini sekungathi kuphakathi nendawo ebese kuthiwa hayi anilutho ebese siyahlala nathi siyathothobala nje iyo ke lento ethe uma simemeza ukuthi akuseyona le ANC siyaziyo enye le ngeke manje siyivotele sizokwakha iqembu okuzothi abantu base South Africa bacabanga njengoba sicabanga kube yilona elizosithwala lisuwelisele lenkululekweni lokho yiwona nobangela obangele ukuthi sakhe leli qembu umkhonto wesizwe phansi ngoba sasingasho ukuthi ukuthela umuntu oyedwa nje noma ababili abathathu isizwe sase sisenkingeni singazi ukuthi sothathani sihlanganise nani kwakunzima ukukwenza lokho ngenhlanhla kwakukhona amava ukuthi sesake sayenza into ngaphambili njengoba kwathi makubhenwe ANC saqala impi manje sekuyi ANC le esiphethe esibanga ukuthi manje sibe sosizini abasezwe abantu bakhona tutu angikhulumi ngoba ixoxa nje ngemva kokwenza okuningi kungenzeki lutho ngaze ngathi kuzoba khona inkomfa lathi noma kanjani ngoba enkomfeni siyamenywa thina ukuthiwa sizicibala kuthiwa inkonzo laba sabasuke sebakade komongameli bangasebona ofoma ya nali gama lathi ngoba sihlale lapha ngemva kuthiwa sicibale sibe izithuthu nje sihlale lapha xoxa noma bonke bayabheda manje awukwazi ukungena kodwa nina kade niphethe imeni ngase ngithi no kulokhu ngifuna ukuya ngeke ngihlala lapho kuhlala khona i-leadership uhamba neyami lokhuzana branch lami le lokhuzana engizohamba nalo ngohlala nabo ngoba ngifuna ukuphakamisa isandla ngikhulume ngisho ukuthi ANC iphumile endleleni ngifuna ukuthi ngoba sibaningana la ngikwazi ukusho ukuthi onakalaphi ukuze ke manje sithathe lesinqumo esinje okubalekile ukuthi sisihloniphe ngoba siyavumelana ngaso into eyenzeka kuleyo nkonfa yokugcina into engakazi yenzeke emlandweni walombutho sithi ANC eyasibonisa ukuthi akuseyona le ANC siyaziyo ngafike ngahlala nama-comrade ebranch yami ngenhlanhla babe ngikhethile ukuthi nami ngihambe ngibe khona lapho ngajabula ngathi noma kanjani soyixoxa siyilungise lento yonakalayo angifuni kube khona umuntu ozisolayo ngokuthi awungayishiya manje ANC kwenze njani ngiletha nje inkulumane ezincane ezokubonisa ukuthi bebengaseyona leya ANC siyaziyo kwathi uma sofika isikhathi sokukhuluma uma ngiphakamisa owaye esihlalo kwangangibona nhlobo ngaphakamisa isandla sasakhathala lesasebudla ngaphakamisa sasesinxele saze sakhathala naso laze ama-comrade angisiza thatha lolu qembu lwelibhale ama-province bezama ukubonisa ukuthi hey bona akaboni nhlobo kuthe kuhamba ngangimisele ukukhuluma ngibatshene ukuthi sebone kangakanani bangincintsha lokho ngamabomu owayephethe usihlalo
uma esethi no hayi sokuyiwa kuthiwa yini abantu uma bephuma beyohlangana konje kuthiwa oh ya kuma-commission kuthiwa ama-commission uma-commission kuhlukana abantu njengoba sebangaka nje sihlukane bawuxoxa into ey'hlukahlukene kodwa eyodwa ngase ngiyasuka ngiyakule nsizwa ngiyoyibuza ukuthi le ndoda kwenze njani ngaphakamisa isandla kulokufikiwe la ngaze kwaphela ungengikhombi kwenze njani wathi akangibonanga ngoba ngihleli kude laphaya kodwa ubekhomba nabantu abehlele emva kwami ngathi ngizokwenza njani-ke ngoba ngifuna ukukhuluma la ngifuna ukuchaza ukuthi konakelephi ngoba ngiyazi ukuthi konakelephi hayi sala usuya lapha lokhu okusho ama-commissions uyokhuluma kuma-commissions ngathi no angeneliseki kade phela ngikhona kulo mbutho nina uma sebebhala laba bebebhala uma bebhala into engingayithandi nethi yayisusa lokhu bhala kanje sifuna mina iqiniso ngizokhuluma ngalo kodwa nobatshela ukuthi sikushothini ukuthi bakudedela ukukhuluma nangempela ngaya ngakhuluma ngenza izinto ezimbalwa-ke zokuthi ngibatshene labo ukuthi njengoba ngilapha futhi nginikezwe ilungelo lokukhuluma ningalokhu nithi 2 minutes 3 minutes funa ukukhuluma kudala ukuthi swi nangempela bathi uzothola i-2 bathola ngakhuluma ngezinye izinto ezinale kunedocument ethandwayo kwa-ANC okuthiwa yimorocco ngikwazi ngithi morocco ubani okhumbulayo morogoro ya morogoro document ibizwa kuthiwa yini strategy and tactics yes awuzwa-ke hango-ke umuntu wasephalamende ngathi uma ngiqeda ngalo ngakhuluma ngokuthi i-leadership ye-ANC isihlulekile kuhole i-ANC ngayisho lapha uma bayibhali khona emabhukwini ngase ngibanikeza ukusuka nokuhlala ukuthi konakelephi angithi ngilindele ukuthi phela into engiyixoxa lapha izoya manje kulaba ekade nibasho iyoxoxwa khona ngifuna iyoxoxwa le ndaba amalungu e-ANC yabona ukuthi labaholi sebehlulekile uma kunjalo-ke kuyekuthathwa iy'nqumo eyi-serious labatshela ukuthi bahlulekile bengabaholi baze bahluleka ukuqondisa umongameli naye wenhlanhlatha wangena ehlathini ngayichaza nezakhe izizathu nezinto ngendlela ababulale ngayo umbutho ngenzela ukuthi kufanele ukuthi bazi ukuthi lento ayisiphethe kahle thina imembe sifuna kubuyelwe kulo ANC simaziyo lokho kwenza kwami kanjalo kwenza isimanga sathi uma sisuka ngemva kwalokho siyodla ey'ndaweni esihlala kuzo seza sekumenyezelwa silapho ukuthi inkomfa iyapostponwa sibe khona sontshena akukaze kwenzeke since 1912 kwakhiwe i-ANC akwaze kwenzeke lokho bebalekela inkulumo esasiyenze lapho ngoba kwakufuneka manje sibhekane ngqo ukuthi benzani bawubulelelani umbutho na sibuze sasizothi upresident uyehluleka ukuhola umbutho nokuhola izwe ngitshena emehlweni singafuni ukukhuluma ngokumemeza lekude sakhala sathi awubasakaza kwenzeke lokho kanti uzothatha kanjani iy'nqumo ngemva kwalokho ayizange iphinde ibe khona inkomfa lokho izoba khona kwenziwe enye into ongazi ukuthi ungayibizwa ithini i-National Executive Committee yahlangana iGoli onke ama-province oma-9 aba nenkomfa babo awukazi uyizwe leyo nto uma sesifika-ke sesiyolalela noma sesokhuluma ngombhobho ngoba manje sebebalekile kwasekuthiwa hey uma sekuxoxa la iprovince ngayinye emcimbini owodwa ozokuxoxwa kokhuluma abantu abathathu kuphela kanti asikho enkomfeni la and futhi-ke lapha bazokhuluma umuntu angadluli ku-2 points two what 2 minutes naku umhlolobo kwathi-ke uma sekuphele konke sekunje ngabona ukuthi bengithi i-ANC ifile nje ngithi mhlawumbe isaxhuka ilele ngesisu lefiyefi kamicimizile ayisekho ngasibuza-ke ukuthi uma kunje kuthiwani ngoba phela sikakhululeki kulapho-ke okwathathwa khona lesinqumo ngasithatha nje ngingedwa ngathi inkomo ingazala umuntu ngeke abakithi abantu ngeke bayivumele uyabona-ke uma ngicabanga ngikhuluma ngiyibeka noma ngithi ngithinta nje abanye abantu sivumelane bathi like kodwa mase ngiyangana ukuthi hey asenze le nto akulula ngoba ayikaze yenzeke le nto manje kuzokwenzeka kanjani
ngakhuluma nezinye izinto engizaziyo impela sivumelane engiyabona ukuthi ngiyabheda kusho ukuthi sengikhuphile ngibhalela idocument eshisayo echazayo ukuthi ngiyabona idocument ayisho lutho kulapho ke kodwa engathi khona la uma ngisaphila ebese ukuthi ngemva kweminyaka ngife uma sengiqhamuka ngale kubaholi bethu ngiyothi kwenze njani umbiko wami uyothini bathi laze lafizwe nikhona bekwenze njani ngase ngithi uyabona la asilime ziyetsheni nokuthi noma kanjani abantu base South Africa bayolizwa leli qiniso lami ngoba inhlupheko isibuyile noma mhlawumbe kungabuyanga i100% kodwa isibuyile uma ubalaleze nokubalena nje le yokuhlaselwa kwabantu bendawo kufanele bavikelwe kodwa kuyibona abahlaselwayo eyodwa angiyibale eningi yilento ke yenza ukuthi sithathe isinqumo kimina ke kwasho ukuthi uma sithatha lesinqumo kofanele basazi basithatha isinqumo esinzima kakhulu esizokufanele ukuthi sizimisele thina ekushintsheni lempilo elethwe ebesingazi thina esingazange sihluphekele ngoba thina sasihluphekele inkuleke phelele kulapho ke engathi khona ekuhambeni kwesikhathi singicabanga into eyiningi ngase ngiya kulezi zakithi engizaziyo ukuthi siyatraina nazo ngashona khona ngathi emadoda asikwazi ukuhlala kuze bese kugcineni kodwa singayithi vu le ndaba ngikhuluma kubantu abayaziyo abangathi kusasa namanje nje uma ungasuthi ayihlome ungababona kahle bonke uzimalana abasithanda isibhamu maye babo kodwa ngangeke futhi ngiye kuba bonke kodwa ngaya kwabathile kulapho ke okwathi ngokuhamba kwesikhathi ngathi uma singase simemezele la ukuthi sokwenza lokho bazosivala simenswi asisebenzise itraining yethu senze into bengazi abanye abantu sakwenza lokho kwaya ngokuthi ake nisho sikususa nini into silitshena nini izwe wasitacela ukuthi akufanele lento siyiphathe kabi ingaze iphunyuke okokuqala nje akufuneki ukuthi izitha zethu zazi ukuthi sicabangani senzani sase sihlela zonke izinto ngokwanele iyaziwa kwabathile ezweni leli lakithi njengoba linje kodwa sazi kahle ukuthi ngamzukwane sakhuluma abakithi bosizwe ngoba lokho esikwenzayo sithatha le ndawo ekade iphethwe umkhonto wesizwe sizophathwa yithi manje sase sithi uyabona kudala abaholi bethu be-ANC bazuma izwe ngokumemezela umkhonto wesizwe lowo omenyezelwa uMandela owawuyinto eyayithatha indawo ke-ANC yokuthi isebenze underground ngenkathi bayenza ku-December 16 kwakuyilanga elalaziwa ngokuthini konje before King's Day uMandela kanye nabahola ekahamba kanye nabo babefuna ukutshena izwe ukuthi yimpi le ngoba lento okuthiwa King's Day kwaqanjwa impi eyalwa phakathi kwabamhlophe kanye nabamnyama akekho ongazanga noma ekude ukuthi hayi lento isho kuni sathi uyabona uma sifuna ukuthi abantu bazi ukuthi senzani manje asize beselibizwa ngelinye igama manje kuthiwa yini konje ngaphambi kwalokho lakuthiwa insingaka King's Day ayungibona kabi King's Day man kulapho ke esahlala khona saqoqana ngase ngithi ayona into encane lesiyenzayo sisosusa umzabalazo uqala ukugcina kufanele abantu bawubone bawazi bawufunde bafunde incwadi ibhaliwe kodwa ingavuliwe sathi abantu abaxoxa udaba lwempi ukuthi kuliwe eSouth Africa yaxoxwa eGoli kuleli lokishi okuthiwa yini Soweto Soweto wabo ukuthi kulapho uMandela noSisulu abaxoxa khona indaba yomkhondo nawo onomlando ukuthi waqala ngenkathi yamabhunu edeclareisha ukuthi umuntu omnyama ayiphele lento emithetho yamangisi ephephethayo bathi makwenziwa njalo i-youth league ye-ANC sizwa i-youth league bahlangana bathi ngeke bakhi document eyayibaluleke ngendlela eyisimanga eyayithi uma amabhunu ethi
azosiphatha sifake ekhoneni asihluphe kudlula amangisi. Kusho ukuthi thina kofanele ukuthi sisukume siboycothe sidube senze konke. Kodwa uma ingalungi lento yofanele ukuthi sithathe ikhali silwe. Le nkulumo eyalethwa yilamaqhawe amabili yayisuka kulokho ukuthi kwaba isinqumo sentsha esasithatha sasinikeza uMotherboard ukuthi sithi akwenziwe kanje. Sabuyela lapho ke sacabanga konke lokho. Uma sesifuna ukuthi manje sifuna ukuqhamuka ngendlela yokugcina engeke iphinde iphume. Asisuselanga nje khanda. Sakhumbula amaqhawe akithi abasihola baze bafika lapho khona bathi kube khona umkhonto wesizwe. Manje uyabulawa yonke into nje ngoba bibulawa yonke into. Kulapho ke sathi khona uma kunje ngeke sisolela ke ukugcina manje. Uma lamadoda amabili exoxa athi lolu daba siluse kwi leadership. Mhlambe naye indizwa ukuthoya nje hi something ngisazi nawe. Ngithinta lo mlandwana ngoba ngifisa ukuthi sibe serious ngalokho esikwenzayo. Singakwenza ngathi senza nje njengoba kwenza ne-ANC. Thina singabogcina kufanele silithathe izwe lethu noma kumnyama noma kubomvu. Inhlangano yokuqala abavumelana ngayo ukuthi kusho uXhamela wathi wena uzoyibeka Diba enhlanganweni ye-high command. Kazi high command ngicabanga njengalabo abanye. Mayi babo wanda msebenzi. Nangempela wafika kuMadiba wayibeka. Abadala abazipolitiki kakhulu bathi laba bafuna ukubulala abantu. Abayivumanga ekuqaleni. Baphuma bejabhile labo babili. Bathe uma sebehleli wathi uXhamela Diba senza iphutha. Kufanele ukuba sibriefe okuyena umuntu esimazwe lapho ipolitiki uyazi kakhulu. Khona elinye ikhehla nalo laliyazi kakhulu ipolitiki. Ngoba si right asikho wrong. Si right. Ukuthi isikhathi besisincane. Uma kulomhlangano omunye amini mongawukhuluma naleli khehla wathi uye lapho ucele nje opposite nalo. Bese ngixoxa kahle lolu daba. Baxoxa ngempela lagcwala lathi swi. Wabuza imibuzo eminingi. Waphendula uDiba wayizwa kahle indaba. Eseyilalele enesineke. Umholi owaye nepolitiki kakhulu. Wayesethi sengikuvizile impondo. Uze kahle. Yabona kwi-NEC ezayo. Kwi-high something ezayo. Kufanele uphinde. Zokusupport. Nangempela kwenzeka lokho. Yasupporta ngempela. Kwavula ukuthi isikhathi sokuthi uliwe sesifikile. Yaxoxa indaba bavunyelwana. Ngifuna ukuthi sazi ukuthi lokho esikwenzayo senza hayi ukuthi siqale into entsha. Senza umlando okhona obonisa ukuthi asiphumanga endleleni. Sisahamba ngale ndlela. Ukuthi le ebesihamba ngayo kuqala ayisifikisanga lapha bese yakhona. Le izosifikisa noma kumnyama noma kubomvu. Ngoba into esiyenzayo akuyona into esiyiqambe nje. Okokuqala kwakulwazi ukutrainer singamasosha nokuthi kwenziwa kanjani mawubhekene nesitha. Uyiwa kanjani kuso? Uya nje ngesiphongo noma uyacabanga wenze konke. Sasingenalokho isikhathi sokuhlala kanje sikhulume konke lokho. Kodwa kubalekile ukuthi manje ngoba sesize into manje. Ngenye inhlangano manje sisaxa izwe lonke. Kufanele sizazi ukuthi asidlali. Asidlali kancane. Yathi uma isilungisiwe lento. Base kuthiwa ngoba iANC le ehlalela yaxoxa lokhu yavumelana. Kwakusenento kwakuthiwa iAlliance. Inhlangano ezaziholwa iANC. Ngoba ngaleso sikhathi sasingavumelekile ukuthi thina abantu abamnyama singaba senhlanganweni eyodwa nabelungu noma namandiya noma namakhaladi. Lokho kwaholela ukuthi zonke lezi zakhe inhlangano zazo kodwa zizohlangana ku-ANC. Kukhona iSouth African Indian Congress, Congress wamandiya. Kukhona ubani okhumuleni Colored People's Congress yamakhaladi. Ubani okhumuleni. Kukhona Indian sesishilo. Congress of Democrats yabelungu. Kukhona ke i-trade union kwakuthiwa yini yona?
mayiphelele South African Congress of Trade Unions SACTU zasisebenza ndawonye lezi eziwu-5 ikheki ANC masithatha isinqumo sokuthi siyalwa manje base bethi ngeke siwenze lokho singabatshenanga abanakwethu kwaba khona umhlangano futhi wesibili owaba khona ubusuku bonke baze kwasa ngakusasa ekugcineni bavumelana bonke base kuthiwa-ke iyoqanjwa kanjani le nhlangano ngoba sikwazi ukuyiqamba ukuthi u-ANC kufanele ukuthi siyiqashise leyo nto siyezwana funa umlando wethu siwazi singasho ukuthi sathina saqhamuka nje sasaqhuba omdala kodwa sishintshe indlela sasihamba ngayo uma sekuvunyelene baxoxa kwavunyelwana kwaphiliswana kakhulu hayi ukuthi kwakudlala ekugcineni kwavunyelwana kwase kuthiwa igama-ke umongameli wangaleso sikhathi inkosi uLuthuli wayesexoxa indaba ukuthi thina abantu abamnyama sinendlela esenza ngayo izinto uma silwa ngenduku intonga sticks noma kuxabana abantu ababili balwa kanjalo kodwa kunento yokuthi uma lona omunye bonakala ukuthi uyamehlula lona omunye uyamshaya kunelungelo lokuthi akhulume into asuke ethi ngayo hayi ndoda usungehlulile mhlawumbe bakhona abazi ukuthi kusho ukuthi ekuthweni Malutsho usho njalo khona nokunye ukusho uma esesho njalo ngokosiko lwethu awusemshaya lo muntu uyamyeka iphela impi kwaziwe nawe wazi ukuthi abangishaya kwasha kwavuka wayesethi kodwa uma lo oshaya omunye engafuni ukumyeka ngoba ethi ngiyamshaya ngokuthi kuthela osukuma abantu bamvimbe lo bamlamula uma sebehlukene adlo ngokuthi kuthela abese khokhoba emlandela lo emzini wakhe ufuna ukumshaya impela uma esefika esangweni usuke esefike kungaseyona lempe benilwa nibabili usuke kusho ukuthi usuke sekuyimpi le akuseyona le ukuthi benixabene uma windoda uhlezi la kusho ukuthi lo muntu usehlasela usapho lwakho nomndeni yinye into esisele yokuthi uyisebenzise ngoba induku ngeke usayisebenzisa kunesikhalike sisibekayo thina base-Afrika esihlala lapha esigade umuhlaselo umkhonto bayisethi kuLuthuli umehluko la ukuthi mhlambe lensizwe bengaphumi igwaze lo ngomkhonto yenze konke ukuthi manje thina sikhuluma lokhu nje siyisizwe kusho ukuthi lo mkhonto esingathi umkhonto owodwa siwuthathayo sigwaze sitha ngawo sekumkhonto wethu sizwe